Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum ka kemi ka ba ang not yala ka jong ka kun kan thai ban paw hakiran sani le ka shabar jong kari India ka kong sherita shabong kapasang basa akasnong madan bitaw walang kalami syakmat banwa jingerap kat badan ekalat khnang bakani ka kun kan thai jong ka kasamla I recommend shabong pakandup yo lat banya shimenta ha ka jinga kop ya kun kiti lani ka international arm wrestling ka bansalong ha ka ri Turkey ha ka khat sautri urisau mentau senam arajar arpuar ha ka jinga kran bigila pathai kubor ka kong sherita shabong kalai thu namar ba ka jing lo jing sep kalong ka babun shabapalat kamdon la chu da kumai pat lait satang bancupan jingrap na ki kunhun fair kipala banirap ya ka samla I recommend shabong bakandup la ban penur long yala ka jong ka jing angnut kajingwan jonga ni ngamut banwan pentip ba kani ka kun jonga nang men kini kadang lej ban mi khmat ya ka Meghalaya haka am wrestling te menta I ha ban lej sha Turki la sha select menta ban lej sha Turki te nga kum ka kami nga sum sham jing e te ngawan ban bu ka jing karpat hakmat jongpi ki department baper ya ki sem halang baper ya ki ramba shnong bat ya ki paralok parajor baro ba ton yasno kti kamon kti kadiang na kabanta kani kakam ka khunjonga bakan selek sha Turki te namar ngala so shem jing e hakini ki khendet banai ngala persang banwat kilat kelenti nani natai long ngam sngo kam sngo ya hapen namar bangam yo ngala kut kalat ba ngala persang banwat kilat kelenti narum nanang handai kasem jing e yang akum ka kemi te menta kajing lot ro kala he shabapalat te ngala sngo kutlat kulenti te ngabu kajing karpat red hakmat jongpi ki babun balang bato ya kersan lem ya ka jonga ya ka bakan sayo ban hikmat na kari India sabar sha Turki te ngagum ka kemi lada ngan lenno lada ngampa lada ngan penkut ya ka jingle jonga ni ka ro ngasem jing e namar ka kadon kasap ka talen ka bakapang ka bablay la aya ka te lada ngan paru ngasem jing e te ngaman se ha jingkut lat kulanti ngabu ka jingkar paret hapi kat kibayo sngo kani ka khubor to ya raplem nam ta kani ka khunjonga namar long ngala suthu bangala asem jing e ka ba palat ken ngamla shu banyang ka poro kralingkot menta hapo arpo tarik mandawa kos don kam ya kani ka pisah te hajing walat walanti jonga ngampat la ban penbet penbiang ya kajing don kam jongka te ngala sokot lat ngabu kajing kerpare hakmat jongpi kamtam ya kikur shabong baro ya kiramba ya ki kur shabong baro hi ngabu kajing kerpat ba sumha ya raplem ken nagam ta ka kun jonga namar longa shem jing e shabapalan inglej kan lej ha ki kat sau tarik deh dayu benengkong optobar ya ha Malaysia Turki te kapisa la don kamban ha ban tapno menta hapo arko dari mendawa kos napo Meghalaya hi menta prangot kiba ha ban Malaysia tisha Turki kentai laingot Deng jonga di adik mela shabong dang kuliah kelas 12 Nora Evelyn Higher Secondary School de kadang kini kadang sedang yang menta usnam ya ka jing sementa jonga kini ka amsling de kadang shuanchen nan kina Hyderabad pada syak selek benda Turki de kala syam jing ya shubun yang abangan de syam bentan nanti syak Turki namar kajeng baru kala apoi hadu lailak at parazan
dia mentau benai arpo tarik haban submit ya kapisa silak pro araja dia hoat naga government gila pak ka sithi pak ka power grid but hanip go gila pak ka sithi dia hadukat aduk mentagisi keempat reply dia kalau bentuk jengkelmen ru ini kendat nomor bang kasih stang sosi mereka pisang empat yo dia kalau asyam jing shibon ini baru kiprias kamtam yang ada ba di warna kayeng long badok ni kempat ni kem yo pat kajing support nang dua kakam asyam jing hi yang abang di asyam benta ben represent ya benda hoat ni lali ni dia keempat I reply pat keempat cuba pat kan hadu entakin I ni ru naka asusion te kemla ada banyarap nomor ba kidang ngidang shuanshan na sithi te kemla ban jarap ini barok kabale sithi ru ni hablut hi yo naka sarkar ru tindak concern te ni hablut hi na lapla la di